tukwongerera aha porogaramu y'obuhingi n'oburiisa. Omuheereza wawe ndi Ivan Tsime. Biburi neekyoreka kurungi ng'omu bwire bwa kare vinyo ninga wayini ey'omuhendo kandi endungi ekaba neeruga omu mizaabibu. Ihanga rya France na Italy nigo mahanga g'okubanza kuhinga emizaabibu na bwanyuma nikwo kwetoroora omu gandi mahanga n'ensi yoona. Omu Uganda emizaabibu neehingwa munonga omu za districts nka Mbarara, Kanungu, Rukungiri, Bushenyi hamwe na West Nile. Ham ahimbisibwe n'omwe omu bahingi b'emizaabibu kandi naagingira aha rushozi rwa Mabera omuri Nyarubungo, Nyakayojo, Mbarara City. Tuhikire aha musiri gwe kuganiira aha kuhinga emizaabibu kandi atugambiire aha bw'enki yagikunzire. Ndi ahimbisibwe Ham, nzarwa ya seru ya Kabingo muri Nyarubungo Ward, Nyakayojo, Mbarara City South Division muri Mbarara City. Nkakorera omu mwanya ogu ogwahiife oku mwagureeba kandi omu myaka egi ya bwanyimaho emyaka nk'etaano enyuma nyowe n'omukazi wange tukasharamu kukora project y'emizaabibu ahabw'okuba omu mwanya ogu neekoramu gye munonga neeyera gye kandi tukaba twine okwegyesibwa aha kihingwa eki eky'emizaabibu okukiri ekihingwa ky'omutaano, ekihingwa kirikureeta esente nyingi kandi okukira munonga ekihingwa ekitakuhunduura nakitamu buri season kandi ebiti ebikooko byara ekiti ky'omuzaabibu nikihingura n'omu myaka 200 kirikwana kandi kirikweyongyera n'okwera. Mbwenu okugira ngu n'ekihingwa eky'obutuura ekyo kyonka kikatuheereza amaani nikimanyisa ngu kiguma nikireeta entaasya kandi nogaruka nokigira n'abaana bawe nikikuheereza entaasya. Kyakabiri, omuzaabibu nigwana ebijuma ebi abantu barikurya bikakuheereza ready cash, esente z'oburiho kandi tukareeba omu kicweka eki abantu bingi bagobiiremu. Kandi n'ekindi waaba otabiguriza ebijuma by'abantu kurya nobaasa kutebeekanisa mu wayini, notaho value addition, nokora wayini kandi wayini neekozesebwa omu myanya mingi omu bantu bingi nangwa n'omu maramizo. Nahabwekyo tukareeba ngu harimu kuganyirwamu kihango twatandika project eri permanent erije kandi kuguma netutahiza buri season ahabw'okuba noosharuura emirundi ekikye ebiri omu mwaka. Nahabwekyo nitureeba ngu grapes ningashi emizaabibu n'ekihingwa ekirabaase kutwongyera entaasya kwongerera emirimo ya gavumenti ei tukukora obwahati kandi natwe twahuumwire twagya omu retirement nitwikiriza ngu neija kutubiisaho nikwo kutandika kandi tukatunga obuhabuzi bw'abakugu abakubyetegyereza bakatuhabura oku turabitwaze oku turabyare n'embyaro egi ei mwareeba omusiri oku gukozire obwo n'obwengye bw'abakugu omu mizaabibu, abamwe bakuruga omu ihanga omu kandi n'abandi bakuruga aheeru. Mbwenu tuteekateeka ngu omusiri ogu ahabwa hati na nyensya. Waaza kutandika kuhinga emizaabibu n'ebintu ki ebi oshemereire kuba nooyetaaga? Ekyokubanza kya byona nooyetaaga itaka kandi otakwetaaga ringi munonga. Itwe n'obuto twagyezaho kukorera aha large scale kwonka omuntu oine itaka na half acre nahinga omuzaabibu nayihamu entaasya ya buri season kandi naheera n'abaana be nk'oku kuraba omwana oku bakugira. Waaba oine itaka ryawe na muno muno itwe ab'ekicweka eki nitureeba itaka eririmu nk'amabaare, ebisooni nibyo birikukwata gye omuzaabibu gukakura gye. Nooyetaaga abakozi kandi ab'emikono ahabw'okuba nk'oku okureeba omwanya ogu tikubaasa kureetamu karakita ngu yahingamu. Nitukozesa abakozi ab'emikono, nooyetaaga ebikwato tools ezirimu eshuruuru, zirimu forogo, mbwenu ebikubaasa kuhinga omu mabaare. Ekindi nooyetaaga ensigo. Omuzaabibu ogu ogw'okureeba tikugira ngu nitubyara obujuma burugamu ensigo. Nibagraftinga obuti obukuruga aha mataagi g'emizaabibu nagwo omuringo ogu twatendekirwemu kandi omusiri omuhango aha embibo tukagyekorera. Waheza kugraftinga orikukuratira emitendero ya bed nursery bed okubaasa kugikora otimba ebyina byawe nabwo orikukozesa eshuruuru na forogo otamu manure na bwanyima wareeba ngu bya seasoning itaka ryahora oreeta seedlings zaawe obyara emizaabibu ahandi oteekateeka okuronda ebikondo n'emiti ebikwija kwetengwa bwanyima y'amezi nka 6 obukamba bw'emizaabibu bwatandika kukura kusya aha bwanyima y'obwire nk'obwa omwaka n'ekicweka
ubwo kubasa kubucwa ukapuruninga ukabucwa emitwe bukareta amataagi kandi omukureta amataagi omuzabibu nikwe gukwana mbwenu okutandika kwona wagira itaka okagira abakozi bawe barungi okagira manure okagira ebikondo na newaaya ezo ez'orikureeba nitugikomaho nangwa abamwe nibakoresa emiti endiijo y'emiraba bakora ebitandaaro ahaiguru na muno muno omusoro gwe gwagura mukye nootunga omuzabibu nooreeba watandika kusharuura. Ahagati ya lines natuba nitutaho fuuti 4 ahagati ya line kuruga aha kiti kuza aha kindi nan'okutukuba nitubukomera ebikondo byabyo by'okubigikomaho reero kandi ahagati y'ekiti kuza aha kindi omu line yakyo nituba nitutaho fuuti 6 kyaba nikyera nikikura nituteekwa kukicucwa kikagira amataagi agamwe gatoore side emwe agandi gatoore side endiijo kwonka obu orikuguma noogasapotinga kandi noogakoma ahakuba gaheza kuba n'ebijuma gatiine support nigaza omu itaka kandi gaza omu itaka. Kandi eki naareberaho experience ei nyine esente z'okugura itaka katugire nka eka niziba waaza kuza omu kugipreparinga kukuza emizabibu ez'orikutamu nizikira ahazi wagura n'itaka kwonka ahabw'okumanya nk'okutamu gwakwata omusiri gwaba established nooba waheza oba myaka 5 oba myaka 9 nooba waheza so wakompeyaringa cost ningashi enshohoza y'orikuta omu kugutandika nayaba mpango kandi okagaruka okareeba ngu niguza kugumaho hati noogyendera ahari ekyo so in the long run nooshanga kitaguma munonga kwonka omu kutandika nooyetaaga sente. Hamu nahinga emizabibu ey'okukora vinyo ninga wine kandi nagira ngu kureeberera emizabibu nooba orikureeberera ente y'enjungu ahabw'okuba nooba oine kufayo munonga kwenda kurwanisa endwara. Ekyokubanza kya byona nooba noomanya okugutwariza kureebeka ngu gwayana wowe otakumanya kugureeberera okaguhinga okagureka tiguryana tigurikuheereza kijuma so kugukukura warenga ekiti kyahama omu bwire bw'omwaka nka gumwe n'ekicweka nibakipuruninga bakishara amataagi bakishara aha mutwe kireeta amataagi kyareeta amataagi nigaba nigarabya wowe otakipuruningyire kikatandika amataagi tikikuheereza bimuri ninga bijuma kandi omu bwire bw'okurabya nooreebeka ngu waronda emibazi ey'okupreventinga ey'okurinda endwara kutagukwata warinda endwara ekagukwata nooba wafeerwa mbwenu okufuhira okw'omuzabibu ningira ni nk'okwenyanya kuri preventive. Ekyokubanza niturwanisa endwara ey'omukyerenyo hariho rust erikukwata amapapa okashanga goona gari nkagatiirwe omukyerenyo. Ekindi harimu endwara ey'akahumbo ninga akaho nikashweka omuzabibu nooshanga gwona guri grey kandi gugumire kandi ogwe tiguryera ninga guhiisa mbwenu nooreebeka ngu wafuhira gwana okapreventinga endwara egyo reero obujuma bwamara kutaho nooba otakyetaaga kutamu emibazi ahakuba nabwo ebijuma nibyokurugamu eshande y'abantu kunywa ninga birugemu oku abantu bakwenda kugunyunya nahabwekyo nooyerinda kuranga ngu omubazi gutazabijuma so noopreventinga ekyokufuhira kiryaho. Ekindi nka hati ogwo okugureeba waheza gwasya okagusharuura nooreebeka ngu ahanyuma y'okugusharuura wija wakongora amapapa goona waguheerezamu obwire bukumara haihi okwezi esande 2 kuhika aha kwezi kurugirira season na n'enjura erikuba eriho gubaase kunywa amaizi gutakugata mu mababi gubiika amaizi kandi nagwo nooreeba ngu obundi n'endwara yakuba erimu neeba neeruya neerugamu. Waheza oreeta abokupuruninga twine makansi ziitu noozamu oreeba ngu noogucwa buri kataagi nookacwa omutwe nooba oine ak'okukilipinga kakiha amataagi buri kataagi okagyenda nookacwa omutwe hati oreebeka ngu ahi wagucwera amataagi agahansi ningashi engingo y'ahansi neetandika kutooka kandi kekutooka eba neerabya hati nk'okuza omu kufuhira okareebeka ngu ebijuma byawe tibyaza mu itaka kandi waguma noorabamu wareeba enkamba zakura munonga wazicwa omutwe kugira ngu amaani gagwo ninga ekiriisa ebyokurya by'omuzabibu bitahwera omu mapapa n'omu mataagi agatiine mugasho mbwenu biguma nibiza omu bijuma na nooreeba aha mpaha nooreeba ngu neeshusha nka migufu kwonka wagyetegyereza ecwire emitwe baba bagicwire emitwe nikimanyisa ngu amaani nigagaruka okwo omu mataagi omu bijuma bibaase kutamu
ekirisa cyabi wagareka na naha notine ko kuraba nagabasa kuranda mpaka na kuri yo buseri so okwe nakondo kimwa kurebera ukureba ngo burakataje notekwa kacwa n'umurumo muhango so emirumo yago kandi ekindi noreba ngo noyombera wakwetegereza omu nosabujya ngo bundo mabare taro umwata nugumera konka to gwikiza ngo gukure gukwato mu mapapa gemeza bakuba mwata ngwagura mwendwara cya kabiri nugutegana sana nebijuma noshanga uryo mu kikandi kandi nabwo nugaruka nuguya mu kirisi cyo kubutiremo mwene okugomberera okugusharra okugufuhirira no kwija gukongora amapapa kugira ngo gubase kubika mizi izo no processes zo kutekwa kora buri season kandi ekindi emirumo ndijo nebasa kwetaga mu manure nikirungi waza kutandika kuhinga emizabibu kubanza wakora okucondoza kurukumara kandi okatunga n'obuhabuzi kuruga omu bakugu nyowe nango n'abahinja binja bakunoya tukatunga obuhabuzi no kwegesebwa omukugu wo kuhinga emizabibu omwamisarasi Kamanyiro owari Nyakayojo akija no mwanya ogu yareba itaka yatwegesa okutura spacing yatugamba no kutura twazi twamuyaho ubwenge bwo kutandika nango nabinja bari mu twekeki nabo kutukorera nabo kutabura no yabatendekire icya kabiri tukakora benchmarking twaza kashari omukabare abene bahinga mizabibu na muno munogeye yo koma ahawaya twashoma kandi twareba no kwera kandi na government eri kurabira bakugubayo abanadizi aba operation wealth creation naba ministry agriculture kumukubamanya nabone bijo myanya egi batwegesa bashangamu endwaransia itakucengwa batwara samples baza kutukorera kucondoza okubukugu nangu nobwire bwahingwireho minister wenyene wa agriculture honorable Frank Tumwebaza kijomya umutwekeki yarambura konka karumana program yo kwenda kutwegesa embebe ndijo muzabibu ije ya table ninga sheta kuruga mu wine ejiri yo kurya konka kandi nangwa nobundi hariho abakugabo kuruga no mahanga gaheru bakwijo mwanya ogu barambura barebitaka basamporinga ngwe no bukuguntu bwihari yabo konka kukira munonga abaturage bo mwanya ogu hibur homestead burka yinemu ka project kamizabibu ngwe bagize experience nobu kubotagire kushoma bingi waba leta nobu kubara manager witu nakurisa ubwenge ubwahire omubataka abo bukugu bokumanya ko barutwaze kingweki hariho obuzubu obuwashangira mu kuhinga emizabibu buzima ekihango munonga omuzabibu gwaheza kwera kwisa ebinyonyi notekwa kuronda bakumi bakasibamo nibabinga enyonyi kitari ekyo nizigurya gwona nuguhwaho kandi ekindi harimo ndwara umwe ziri kwija zirinsya n'omusheka byahansi okuzibeza atandike kuteganisa abantu umuzabibu kuoma kama papo kashankhaza mu wirute ibijuma bakanga kusi ibyo nendo waransya kandi abyo buhinji bariyo bagicondoza kutabura cyo gukora no kumanya mubazigura bitambire konka nayo nekizubu ekindi harimo n'obukoko bw'emiringo yona yabana za kabohe yabana iki obukoko bwono bukuraro mucweko umuzabibu ngo attracting abantu kandi ekindi n'umuyaga weza mbweno hazamo umuyaga mwinji nugitera hansi wowe nekitanda nkakire cyo kuri cyane kirahiguru nikigwa hansi notakigwihamu kandi nahija nkorubare ndugishisha nkuko kumanya ku ibigwererezi byembera yo bwiro ko bikutegana sabahingi umuzabibu gwina butare bw'emiringo ebiri bako kubanza nabo kubana benda gukozesa yaba mu hoteli yaba kugenda nabagura batembeye nabagurya so gwatandika kwisa abo kwija gushoroma musiri kugutwara guguza abo kwenda kurya ninga kunyunyutamu abona nakatare kamwe konko bwiro bunje musiri gwaba muhango nkogo tubagubasa kandi nabona bagurura aha mutendera y'amateka wagusharura gutari nko kuba kugwenda akatare to kabona so muntu guza abo processinga wine
konka ekindi kitandikireho nk'abantu omu bwengye bw'okuhaburwa babitubandizemu n'okuprocesinga emizabibu egi kugyehira mu wine okakora cottage omuka okarinda esente ziruga omu wine netwara time konka noba wakora value addition kandi ekindi toine loss y'okukora okuba buri kajuma nokatwara nokiyamu eshande so twine obutare bw'emiringo ebiri okutwa esente konka wareeba ngu nobaasa kukora value addition ukagunyuka okihamu juice ya grapes ukagiprocesinga kurugiirira omu bakugu ab'okubimanya eventually noyihamu wine konka ekyo nikibaasa kutwarira nk'omwaka kuza kugisya kuba wine kugihamu esente. Iwe watandikire kukora egyo wine value addition egyo wagitandikire? Turiyo nitutandika konka tukashohwize wine egi nk'oku nakugambira nitwara obwire kandi nabwe ahabw'okugira ngu market eriho neshusha nk'erikugayaza agari amazima nk'oku nakushobora mbwenu obumwe nituguprotectinga turanga ogwasya nk'oku tukugwenda tugusharuura tugutwara omu cottage eyi twine ahaka tureeta ab'okubimanya abakugu omu kuprocesinga wine bagituprocesingira konka nk'oku nakugambira netwara omwanya so tekabiire kuza omu katare ninga kuza kugipakeginga ngu otandike kugitunda konka eriyo mbwenu tukusharuura itwe tureebeka ngu either bagutugureho kandi baba batagutuguzireho tugutwara omuka tuguprocesinga noba wakuba emyaka 3 ninga 4 ninga 5 itwe nituba nitusavinga it's a kind of saving so n'omuhanda gumwe gw'okugira ngu twakora rosi kandi nimangwa ahiturabire omu mateeka bakatestinga bakatwara insinsi ninteekateeka ngu entasi yayo eri recoveringa expenses tukutamu. Hatishi omuhingi ohingyire emizabibu ye naaba nayetaaga mutindo ki yaza kusharuura? N'okugira ngu omuzabibu gwawe tigwine endwara eza nakugambire akahumbo rust mbwenu n'okugira ngu waaba ogutebeekanise gye gukiri omu kurabya kufuuhira okapreventinga endwara eziraguteere ahakuba nahara akantu kakureebeka gye sure n'orikuba naaza kugurya atakwenda arye ekintu ekiriho obukooko ekintu ekiriho omucerenyo endwara nk'oku kuba nawagureeba nono really you can't pick it so ekyo ni kimwe kya kabiri niguteekwa kuba guhiisize gye. Hariho obw'okureeba obundi aha muhanda biine abakutunda emizabibu biine emizabibu ekiri pink egyo neyakabi ahakuba neyeshiisha amaino kandi ekya kabiri ningira nekirimu yaba na acid nyingi timirungi n'okunura tekunura konka nk'oku wahika aha musiri okareeba ekicweka ekirimu obwahiire orikuba nagura kimegura ogwahiriire kimwe kandi ogworobe kucwakati waaba nogukwataho nigweyihaho kandi niguba almost black konka omunda nigwa guri purple ogwo kogunyunyuta nonyunyuta oguri nka shukaari yonka gutarimu n'okushiisha amaino so egyo n'emitindo ebiri okugwasya oku wagurinzire endwara kandi n'okureebeka ngu gwo gwonka guri clean omu musiri kandi gwo nigubaasa waaba ogurinzire endwara noshanga guri very clean waaba nogusharuura kandi n'enyonyi zibe zitagusiisire. Entaasya y'omuzabibu eyemereire eta? Obwahati abahingi twaba nituguza abo bokwenda kugushuubura kuguguza ab'okugurya kwonka ebeeyi eri ahagati y'25 na 30 kilo okuba bagisharuura omu musiri niho bakugipimira nizo bakushashura konka nk'ebyokumanya eby'abahingi kugukwera mwingi nibabaasa n'okushara bakutaha 20 ninga bayenda bakyendezeho nikwo gwemereire kandi akatara kaba aba factory abogutwara kuguprocesinga abo ekirungi kyabo nibatwara buri muzabibu tibakurunda nk'oku banki erikwingana konka nibaha esente nkye abo nibaheereza abahingi shingiro 18 ninga 15 n'esente nkye munonga konka okutwariza hamwe waaba oreeberiire gye omusiri gwezire ekyo orikwenda nobaasa kukiihamu nobaasa kwihamu school fees y'omwana kandi ninteekateeka nk'oku twatandikire process ey'okwihamu wine hati orikukora wine kandi we naija nagoba kihango nobwo arabe natunga esente obwire bwanyuma. Ati omusiri nk'ogu gwawe noyihamu kikwingana ki nka season? Season nk'egi eyi wareeba haha tiine kyagurabanisamu ekikye tushemeye kusharuuramu tani 10 kiro omutwaro gumwe ahabw'ekicweka eki kitari ekicweka twareeba kuriya ahabw'ekyakurya tukakitestingire
nabwo kiroho nkitandika kwana. So tani zi10 wanu basa kubara kurugira uwaguze wa factory none ubazamu shiringi 15 waguze abatembeyi of course bakagutwara gubona ko kunkugamba none ubazamu shiringi 25 mbene konkani ntekateka ngo mu season tubura kuya miliyoni hagati 10 na 20 konka to us ahabwanje izo tuzine kizukumanyisa cyangwa ijo season aha burungi buri kilo 2 nizirgamu icupa ya wine mbona umuntu nizirgamu liter actually not icupa a liter of wine mbona umuntu wa processing akiya muri liter ya wine akija akajuguze mutwaro nkeshatu nubwo akwiyaho mushoro nanayiha uyishwe zazirikiri 2 izaza kurga mushinje 15 hata icupa liter wine ke tujengu ne mutwaro nangweshatu ekiche local wine ningebi hata no kureba 5 konkecho nikiza after many years akwa wine kwena ngwezo market convincing abantu nete wakubemazire ubwire butaransi yo mwaka ninga nangwe 3 Nyakayojo Nyarubungo n'ensi erukwera emizabibu kandi nguhati batangire kushomesa abantu bona kureba ngo bahinga emizabibu kwenda ngo bona betungure. Ekirungi harimo n'ekibina eky'abahingi b'emizabibu kirokoro kiriye ahansi munonga onka government n'ekimanya kandi na government ekeri n'ekita omu kuronda value addition kubahereza nko kubakwasa omuzabibu kuguya wine kiretere n'aba batahingire kugira amana go kuhinga nimanya ngo nkoko kureje emyanya etari mu Misiri icyango munonga nkoko wawachimburize nahaza mwe sente nyingi gukora umusoro gw'umuzabibu haza tuburyo umwe umuntu abaceteka tekirecho ninga ngo argeroni akikore so ninya namasiko ngo ubwire bwaza gumana burabaho abantu nibijya gumana bahinga oshange cweka cyone nangu no kuba kutandikira nisingiro kurengera kuri yantunga mona rwampara abantu bona mbasa kuzo muri gecho ubundi government nane teka program mpango yo gukora factory ihikire y'abantu bakusafuta mu mizabibu bakiya musente abo kuba watandikira umusiri shano gutema umusoro gwe nugumaho nugumana Rwanda mwene future plan na naba no kugira ngo abantu at least bona babasa konkani ntekateka bona government kabineta mu support abina manu make abo kuronde bya wealth creation ubundi babase kubona capital yo kuhinga aho go establishing umusiri nico kigumire umazuro bwiro mu kuhinga kuri gusa kwendera twenda oherezo habuzo muto yo nakoreba atwate kuhinga kuri gusa mwebare abantu mwena abaru kutureba ni mbahamiza ngo grapes imizabibu muri kureba aha nekintu ekirinke kirabo umucwekeki nangu no mbicweke bikushana biti kabe ni bahabura ngo buryo umuntu bakubaye nembuga waba noza kora ikibunda nubasa kubyara ikiti kimwe ebiti 10 ubukorre akatandaro bibenke bimuri konka bikore grapes byaheza kusya no notunga entasi kandi ahari yababi n'amataka ubundi agataka basa kuhingwa mu kindi nk'emitumba kuno to kugireba yoje ebihingwa bindi bigumire kunko muzabibu nuguridiming omwanya gwo kushanga utinde cyakweraho nugweraho munonga omumabare omushana tugukutina mushana no gukireba no reba season hatu mushana gutwire nugujo kunka no shangwana basuka hamizi tukagihire ya mutogushozi wadamizi wagataho gine tigakongeraho kunko muzabibu tugukutina so ninjango abantu abinitaka na muno munuru kusha nkererwa amabare eritari mu cyango ntubasa kweta bakugu bakebera itaka barebe ngo minerals z'imizabibu zirimo uhinga umuzabibu itaka iryo ndo ryagira umugasho entasiyo yo kwihomo eka y'imizabibu umazimane basakukira iyo kwihomo eka y'urutoki so tukabiye kirungi abantu abari mu myanya gumire bahinga umuzabibu rero ubundi yakanya tukora factory mpango ninkusima ahabwo kuguma noreba programu egi kandi twenka team y'obuhingi n'oburisa twehire kuguma tukusyaho abantu nkaba abaragumeno bakushomesa ahakoyine kwetungura kurabira mu kuhinga no kurisa kuba noyenda ngo timu egi ekutayayire ahafamu yawe
kwenda ngu niwe oyegyesa abandi bantu nobasa kutushikirira aha office zitu eza TV West omu Rubomba Mbarara ninga teera esimu ya producer wa programu egi 0772251542. Omuheereza wawe ndi Ivan Tsime. Katurebane orwakabiri orukwija eshaaha nizo zimwe TV ni emwe. Bye bye.